Can't resist. Can't resist. This one. I'm muting this one, yeah. You're muting that. Okay, let's do a test. Taste 1, 2, 3. We can start in 1 minute. Absolutely. The energy is just amazing. Oh. Although I cannot work in the office with her. I know, it's too much. Felix is the center of my heart. Yeah. Thank you so much. Baie welkom by hierdie Jakes Gerwel gesprek in samewerking met Netwerk 24 hier by die Suidoosterfees. My naam is Mia Spies en dit is my groot voorreg om saam met hierdie 4 gevierde joernaliste, ondersoekende joernaliste 'n verhoog te deel. Ons praat natuurlijk vandag oor persvryheid. Ek kan nie aan 'n meer gepaste dag dink nie. Dis werkersdag en almal van ons as joernaliste is gewoond daaraan om op vakansie daar te werk. So ek gaan nie so sleg voel dat ek julle aan die werk gesteek het vandag nie. Maar dis ook Saterdag Wêreldpersvryheidsdag en dit is in die land en in die wêreld waarin ons woon meer belangrik as ooit van tevore wat hierdie gesprek net soveel meer belangrik maak. So baie dankie julle 4 dat julle by my aansluit. Ons het hierso van 'n punt af gaan ek net my gaste voorstel. Dit is Jana van der Merwe, Karen Moon, Pieter Louis Meiberg en Karen Dolly. So die 4 wat hier saam met my op die verhoog is, het al almal deurgeloop onder mense in magsposisies wat hulle oor verslag gedoen het. Van presidente, oud-president nou, tot mense, Louis Liebenberg weet ons, Jacob Zuma, ons weet mense in die onderwêreld, Karen in jou geval, en Pieter Louis, daar is geen verduideliking daar nodig nie, ons almal weet hoeveel het jy onder Ysmagashule en die Gupta's deurgeloop. So ek wil graag by elkeen van julle begin, net as om die mense ook te groet en dat hulle ook kan weet wie julle is. Jana, in jou geval, ons het veral onlangs nou het jy baie onder die diamant skemaman Louis Liebenberg deurgeloop. Net om te begin, in jou loopbaan, wat was vir jou die punt wat jy gevoel het, okay, nou is ek hier in die spervuur? Sure, Louis Liebenberg het nogals vroeg begin om my nogals onderwerp te maak in sy video's. Baie mense, ek sal mense raakloop, dan sê hulle sê, is jy die Jana van der Merwe, Louis se Jana. So, hy het mens onder 'n bus ingegooi, en dit hy het 'n seepkussie gehad, omtrent 80,000 mense waar hy jou kon sleg sê op video's, en ek was nie gewoon daaraan nie. Jy weet, ons is gewoond om agter die skerms te wees, ons doen ons werk. Jy is nie gewoon dat jy die storie raak en jy is die persoon wat die altyd persoonlike aanmerkings moet hoor nie. En dit is, hy kan nogal 'n persoonlike aanmerking gaan haal. En ons gaan nou verder daaroor praat, die impak wat dit op mense lewe het. Karen, in jou geval, en jy is op die oomblik weer daar in die hof, jy was privaat vervolg deur wie op die oomblik, op daai stadium die president van die land was. Jy was regtig daar in die kruisvuur gewees. Well, I do feel a kinship with Jana because Louis Liebenberg paid for 13.5 million rand of that private prosecution. So, and he was in court as well with his wife, and it was one of the most bizarre experiences of my life. And I think to be in the thrall of someone who, is both an accused criminal but also deranged is quite terrifying. But yeah, I mean, it was an insane experience, and just repeating what Jana says, when you get targeted by powerful people, and especially as women, oftentimes the conversations and the insults are extremely personal. To the point of like suggesting that you must suffer sexual violence as a consequence of your journalism. It does take a very, very high toll, and that's why it's so important that we have these kind of conversations so that the public can be aware of the kind of targeting and relentless attack that journalists, males and females, but particularly females, face when they take on powerful people.
En dit kom ook nou al 2 dekades aan, vandat jy begin verslag doen het oor Zuma se korrupsiesaak. So ons gaan nou praat daaroor en juis in jou boek, I Will Not Be Silenced, dit is ook wat julle almal doen, julle bly nie stil nie. Pieter Louw, in jou geval, boeke is verbrand, praatjies is gekanselleer, daar was ook groot drama gewees nadat jou boek uitgekom het. Ja, nee, absoluut Mia. So dit wat ons terug na hier 2019 toe die gangsterstyd die lig gesien het, het Ismagashule, wat ons nou weet, eintlik maar in 'n betaalde, georkestreerde poging het hulle die eerste boek praatjie daar in Sandton City probeer ontwrig. En het eintlik ongelukkig suksesvol reggekry, want die aanse verrigtinge is nie gekanselleer en ons moes later weer bykomende events bymekaar sit om die boek te launch. En toe het, wat eintlik toe ironies genoeg baie momentum agter die boek gegee het, toe die ANC Jeugliga 'n baie ondeurdagte besluit gegaan en 'n klomp boeke aangekoop by die uitgewer. Jy het nie gekla nie. Die idee, ek het absoluut nie gekla nie, en toe besluit om in 'n poging om nou die boek te ondermyn, wou hulle nou 'n stapel van gangsterstyd boeke in die Vrystaat ergens uitpak en aan die brand steek. En in daai geval gelukkig die ANC se die ouer garde binne die party, die meer senior leiers in die party, het toe 'n stokkie daarvoor gesteek en dit het nie gebeur nie. Ek weet nie wat vandag van al daai boeke geword het nie. Ek hoop dat dit minstens geskenk aan 'n skool of skole of iets sodat mense die boek kon lees, maar nee, absoluut. Jy weet, net om by te voeg met wat jy vroeër gesê het, is ongelukkig die dinamika van beriggewing en veral ondersoekende beriggewing etc. het drasties verander oor die laaste dekades of so, waar die onderwerpe van hierdie beriggewing het definitief besef in 'n stadium dat hulle kan die beriggewing of die storie soort van omdraai en die joernaliste daarbey insluit. En daarbey kom dan allerlei verdagmakery, smeerveldtogte ensovoorts, om dan 'n bietjie van die hooftema op die aandag af te trek sodat die publiek begin twyfel oor die motiewe agter die joernaliste en die mediahuise wat oor korrupsie en ander ongeruimthede verslag doen. Jy is ook hof toe gesleep en ons gaan bietjie nou oor daai hofsaake praat wat eintlik op die oomblik nog steeds voortsloer, joune en Karen se daar in KwaZulu-Natal, maar ons gaan verder daarby uitkom. Dan 'n vrou wat bang is vir min is Karen Dolly. Mense dink veral aan haar boek Clash of the Cartels, wat jy die onderwêreld regtig aanpak. Iets wat min joernaliste voor kan sien. Ons het vroeër gepraat toe, wanneer laas ek jou gesien het, was ons saam in die hof gewees toe 'n bendebaas daar verskyn het. Karen, jy het ook al regtig deurgeloop. Sorry, yeah. Sorry, when she started out saying someone that's not scared of anything, I'm basically scared of everything, including birds, but especially birds, like forget the gangsters. But yeah, like, it's been such a ride. And I think as I get older, and I am rapidly getting older, I just feel like I started out viewing the so-called underworld as sort of this thick layer of society, of a lot of crime being generated here, and my understanding of it's changed, obviously, thankfully. And yeah, like the moment you think you're thinking outside of it, you're back in it. So for me, aside from being threatened with, I know this sounds so weird, but aside from being threatened with death at one stage or being threatened with being shot, I think the sadder part of it and the most heartbreaking part of this is that you realize that organized crime is part and parcel of everything. And the more people you talk to, especially within the state, and perhaps I'm talking about policing, but not just policing, is that no one seems to trust each other. And that's just disheartening on repeat, because it's like, oh my gosh, like how can you fix something if you isolate yourself, basically? So yeah, aside from the death threats, there's the other side of it. Karen, net op daai punt, was daar ooit 'n punt wat jy gevoel het, luister, ek gaan nou uittap, dit is nou vir my te veel, en julle, soos wat ons weet, julle almal doen nog steeds verslag, wanneer het jy op daai punt gekom, en hoe is dit dat jy nou nog steeds hier is, na daai doodstrygemente byvoorbeeld? All day, every day. I'm teasing. No, you know, when I was an intern, I remember I was working at the Cape Times at the time, and a baby was kidnapped, the baby was found. And I think about 1 a.m. while we were outside the house of the baby, that was a moment I just wanted to really give up, because
you know, it's like a baby, why are you doing, you know, like just the actual crime itself really got to me. And then with the sort of organized crime stuff, etc., it's more like I'm going to cheat a little and say it's more the quantity of work that sort of piles on you, because you think, okay, now I've done this, and then you, oh my gosh, this person has gone and shot so-and-so. This is tragic, it's trauma. So it's that repeat cycle. So sometimes I'm just like, enough now. However, there are ways to outthink it, and you can report, and you can learn, and you can interact with people, engage, and that always keeps me feeling like I'll be fine. Pieter, hoe net van jou kant af, was daar al vir jou 'n tyd wat dit vir jou te veel geraak het, en wat het jou toelaat aanhou om hierdie werk te doen? Wat baie keer, ek bedoel, daar gaan jare in agter die skerms, daar pop 'n boek uit en dan dink mens, okay, dit was dalk 'n paar maande gewees, maar dis regtig jare. Ek bedoel, hier sit mens weer op 'n vakansiedag, daar's nie altyd 'n naweek vir 'n joernalis of vakansies nie. Wat laat jou aanhou? Nee, ja, ek dink is 'n baie goeie vraag. Ek dink wat my laat aanhou is wanneer mense die impak soms aanskou wat die werk wel het. En in my geval, ek was gelukkig genoeg om al deur my verslaggewing 'n redelike, hopelik, jy weet, positiewe sosiale of bydra tot die samelewings en jy weet, val die stryd teen korrupsie etc. te kon afdwing. Hy's Magashule is nou in die hof op aanklagte van korrupsie wat verband hou met daai asbesdak skandaal, daai 250 miljoen rand tender wat toegestaan is om asbestbakke te tel wat die nooit regtig getel is nie, etc. Ons weet dit was 'n korrupte affære gewees. En dan natuurlik Willem Mkhize en die Digital Vibes affære, weet hy's nog nie in 'n hof nie, maar my verslaggewing het hom uit daai belangrike ampt uitgeboonder as gesondheidsminister en dan Lucky Montana by Prasa en so. Ek kon al 'n paar hoë profiel korrupsie kwessies bloot lê en dit het verseker verandering meegebring en ek dink dit dryf mense nogals aan om te hou om die werk te doen en seker te maak dat ons daai lig in daai donker hoekie skyn. Maar absoluut is daar oomblikke waar jy jou beroepskeuses bevraagteken en wonder of jy dalk moet spring na iets meer gerieflik in die privaat sektor iewers. En ek neem nie joernaliste kwaadlik wat dit doen nie. Ek dink ons het die laaste 5 jaar of so belangrike gesprekke aan die gang begin kry oor die geestesgesondheid van joernaliste, ondersoekende joernaliste, etc. Wat begin het om hierdie kwessie op die spits te dryf. En ek dink is belangrik dat ons aanhou om ook jy weet, te kyk na maniere hoe joernaliste kan debrief en ontspan en seker maak dat hulle jy weet, tussen in hierdie baie stresvolle omgewing en stories en so ook na hulle self kyk in terme van geestesgesondheid en stresontlading ensovoorts. Dit is 'n baie belangrike tema. Karen, jy skryf in I Will Not Be Silenced ook. Jy sit dit so goed uiteen al hierdie jare wat jy nou al verslag doen oor oud-president Jacob Zuma se korrupsiesake. Maar jy deel ook baie intiem hoe dit ook jou fisies geraak het, hoe dit jou gesondheid geraak het. Was daar vir jou 'n punt gewees? Want ek bedoel, jy was bedlêend gewees op 'n stadium en jy het opgestaan en net aangehou. Well, I mean, I'm a type 1 diabetic since I was 4.5. And as a consequence of that, you know, anyone who lives with diabetics knows that we don't respond well to stress. So my endocrinologist often says to me, like, literally, you're in the worst profession for your physical condition. Like, you are deranged. And I was like, I can't do anything else. Like, for me, this feels like a calling on my life. And I always feel like God gives you a purpose, and this is mine. And it's very hard to go against that if this is what you feel you're here to do. And I think all of us to that degree feel like that. I mean, just to credit, you know, I mean, I'm in Ace Magashule's trial now. He's obsessed with Peter Louis. He's like, yeah, that book. And I was like, you seem to have read it. You seem to be quoting it. And that had a material impact, you know. And you often, and Louis Liebenberg's coverage, like, you know, Jana's coverage basically resulted in those sequestration proceedings, liquidation, and she came under so much fire, but there was an impact. And even if the impact just is that someone knows the truth about something, that's the most important thing. I mean, I had moments where I went into diabetic comas. My family had an intervention because they said, you know, we think you're going to die. There was a real fear because you can become severely brain damaged from a diabetic coma. You can lose your life. And I know diabetics that has happened to. And when you're in the thick of it, you're just trying to survive. And then, you know, I was listening to this podcast about trauma, and the woman was talking about first you survive and then you survive your survival.
And I think that that was like my process now is like the person I was before this was a very different person. I was so extroverted. I mean, you'll think I am now, but I was full on. And, you know, I think a lot of us may resonate with this, but I became super withdrawn. I was very fearful. I would literally be sitting in a restaurant looking at every single person. My anxiety went through the roof. My family went through a lot. But, you know, there's this great saying, and I always go back to it. It's Julius Caesar. He says, cowards die many times before their death, but the valiant taste of death but once. And I always believe, like, I will die once, because courage isn't being just completely brave and not feeling fear. It's what Karen spoke about, being terrified, but you keep going anyway. Jana, ek onthou so goed in die nuuskantoor was dit die tyd toe jy op trou gestaan het en dit was net op die spits van hierdie hele Louis Liebenberg drama en terwyl jy nog troue reël, doen jy nog hierdie voorblad artikels van Louis ook en daar was regtig dreigemente en vrese terwyl jy nou hierdie groot geleentheid het in jou lewe wat hy ook regtig dit probeer versier het en daai dreigemente en reg deur daai troureëlings alles het Jana net aanhou berig en aanhou verslag doen aan die een kant en troue reël aan die ander kant. Dit raak regtig baie op 'n tyd. Ja, ek dink baie van hierdie persoonlikheidstipes, hulle is regtig daarop uit om jou teerpunte uit te soek. Jy weet, ek is ook bietjie ouer gewees toe ek nou trou, toe hy my ook die stokhoring ou bruid genoem. Jy weet, toe ek is praat hy het nie opgetrou nou die dag nie. Kyk net bietjie, ja, sy was ook nie baie jonger of ouer of sy was maar ook so. So ja, die groot ding is hy vind jou teerpunte en hy gaan op uit en die groot ding is toe hy nou gesê het hy gaan, jy weet op hierdie video so hy gaan mense stuur om dit te ontwrig. Jy weet jy weet nie as iemand jou dreig, gaan dit nou regtig gebeur. Jy wil ook nie wys dit pla jou nie, want jy weet dan maak jy jouself nog meer 'n teiken. Want dit pla nou vir Jana, so nou gaan ek dit nog meer doen. Maar dit is so dat ons toe gevra het om private sekuriteit of my werkgewer gevra het om private sekuriteit daar te hê, want ek bedoel oud DALP Veronica van Dijk wat so dapper was in 2019 om die klag by die valke te lê teen Louis Liebenberg. Ek bedoel wat daai vrou deurgemaak het, ek bedoel teenoor wat ek deurgemaak het. Ek bedoel hy het ook op so 'n fees busse vol mense in haar plaas toe gestuur. So die groot ding is jy weet nie baie keer is hierdie dreigemente dit kan 'n werklikheid word en ek wil jy wil dit ook nie toets nie, veral op jou troudag waar jou gaste daar is. Ek dink julle almal, meeste van julle het al gerol met veiligheidswagte om julle juis in hierdie situasies. So ek dink ja, hoe weet jy wanneer jy Karen gaan dalk dit na jou toe gooi, wanneer 'n dreigement en dit raak soms geweldig persoonlik ook daai karakteraanvalle wat ons ook nou weer sien een van ons kollegas by News24 byvoorbeeld deurloop na berig wat hy gedoen het. So ek dink dit raak baie keer persoonlik daai aanvalle. Hoe weet jy wat om ernstig op te neem en wat om net off the brush? Ek weet daai karakteraanvalle wat jy ook in jou boek van gepraat het dat hulle gesê het jy het dalk 'n drankprobleem. Eintlik drink jy glad nie. Ons was self ook kollegas gewees. So hoe weet jy wat vat ek ernstig of en wat lag ek nou maar oor? What was so interesting was that I spoke to a number of the women that were targeted by Jacob Zuma because I wasn't the only one. And I mean, of course, the most famous one was, you know, Fezekile Kuzwai, who accused him of rape. And she died in, you know, a few years before, you know, she was in her 40s. And he literally destroyed her life. Mantuli Zuma, who he accused of poisoning him. And that there was absolutely no basis to that. And her life was destroyed. You know, Thuli Madonsela, called a CIA spy. Janet Love, accused of rigging the election because he claimed he'd won it by a 66% majority. Thank God, you know, I mean, like this kind of madness. And, you know, one of the things that one of the women who were targeted said to me, and it stuck in my mind, she said, there is a violence to being targeted. Even it's that thing of thinking in your head, like these people are literally searching on the internet to find a picture of me at an ENCA braai with some beers in the background to say, like, look at this alcoholic. Like that level of effort, it's quite terrifying. Like someone has literally made you their project. So yeah, I mean, it's laughable on some levels.
We did take one threat seriously. Someone came to the SANEF offices and claimed his friends in the Eastern Cape had been hired to murder me. And they investigated. I had to have bodyguards for 2 weeks. But they then said I was the worst client ever because I was so boring. And I was, they were like, you never go anywhere. I was like, do you know why you're here? Do you understand why I don't go anywhere? And then it turned out to be nonsense because obviously in that they investigated and they said there was no truth. Obviously when we went to court, when Billy and I had to appear in the dock, which was I think one of the most psychologically violent experiences that you can have when you haven't done anything wrong and you literally have to sit in a criminal dock with this prosecutor you respect and admire so much. I think that was the most heartbreaking thing for me. I think I'm still kind of processing that experience. But we obviously had a lot of bodyguards for that. The NPA gave bodyguards. And it was, I think, one of the most hard experiences was getting picked up at the airport in Durban because we were being driven to Pietermaritzburg for our court appearance. And these guys had I think they were AK-47s or rifles or something, strapped like guns everywhere. And I'm terrified of guns. I'm much like birds with you. And I just thought, my God, how is this my life? But, you know, it's what happened and it had to happen because now there's judgments that protect journalists. Thank God. Daai saak het natuurlik nou weer onlangs hervat daar in die Hooggeregshof in Pietermaritzburg. Dit sleep nou al so lank voort. Dink jy dit gaan nou binnekort na 'n einde toe kom of is dit deel van daai Stalingrad tegniek dat dit net aanhou en aanhou en aanhou? Tot wanneer? There's a marked contrast in the asbestos case with Judge Piet Loubser, who just doesn't want nonsense. So he's just, every objection they come with, he's like, bam, 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 bam. He's dealing with a special plea for Maradi Cholota, but he's made it clear. He said, I'm running this case. The difference with the Zuma case, and I don't know if it's a case in any issue, is those judges are terrified of just saying, never mind your little application, we're running this trial, which is what the NPA has been begging them to do. So until you get a strong judicial officer who says we're not going to allow this abuse anymore, that trial will never start. And I haven't seen evidence of this yet, hoping I will, but I think that the chance to try Jacob Zuma was in 2003 alongside Shabir Sheikh. That should have happened. Our entire history would be different. And the NPA's failure to do so is literally shifted our history, I would argue, in quite an adverse direction. En nou sit al langer as 2 dekades later en hier sit ons nog steeds. Om niks weg te vat van Pieter Louw nie, maar baie van hierdie joernaliste, die ondersoekende joernaliste wat sulke goeie werk doen, is ook dikwels vroue in Suid-Afrika. Dit is altyd vir my 'n interessante verskynsel. Karen, dink jy tot 'n mate dat vrouens veral met die aanvalle soos wat ons nou gehoor het, dat dit erger is, die aanvalle en veral die persoonlike aanvalle op vroue wat ons op sosiale media veral soos X ook sien. So, it's funny you ask that because I always think to myself, you know, I don't know what it is to be a man, so I don't know what it's like being treated as a man, so I can't really compare. But taking that into consideration, I do think women are treated differently. Because I'm a journalist, I will back this up with what I will call a case study. So, I want to give you like an acute example because it's all good and well for me to say, yes, women are treated differently. You can see it on social media. You can see the type of trolling. But with now murder-accused Mark Liffman, that's weird alliteration, but the way he treated men or male journalists was very different to the way he treated me, almost belittled me often. So, and I can take it with a pinch of salt, but towards the end of his life, he lodged he sent a letter of demand to me. But for 2 weeks running up to that, like 3 weeks before his murder, there were constant calls to my cell phone, constant calls to the office, and these people wanted my home address. And eventually this one lady, a lovely Tani, she was so sweet, but she asked me a trick question. She said, do you live at X, Y, and Z? And I said, yes. And he had the sheriff come to my house. When I chatted to other journalists post his own murder, I was astounded to hear how he treated
men. And that's happened to me before in so-called underworld interviews. I once went with a photographer to interview this person who is now also accused in a murder case. And I asked him questions to his face. He turned, look at the man and answer that way. Not once did he make eye contact with me. So it's all very weird, nuanced. Yes, I feel that people tend to be more focused on your looks, etc., or trying to belittle and trivialize you. But I mean, that just speaks to the character of the person. And I mean, that's where the world's going. Thank you, Mr. Something that maybe rhymes with Trump. I was just think, ek het nou net gedink aan daai in 'n perskonferensie wat sommige van die joernaliste geïgnoreer word. Dit laat mens baie dink wat op die oomblik aangaan in Amerika. Pieter Louw, jy het 'n rukkie terug het jy ook gesê dat Suid-Afrikaners ons moenie toelaat dat ons geboelie word deur mense in magsposisies ook nie. Dink jy nou dat van die korrupsie en van die ewels wat ons ook nou al gesien het, wat nou al blootgelê is en aan die groot klokgang is, dat dit nou al beter raak? Is die situasie, kom ons praat net van die Gupta-tyd daar, jare af, ek dink daai boek het in 2019 uitgekom, 2017, ja. 2017 van daar af, dink jy, daai boelie gedrag, sal mens sê, is nou al beter? Ek sien seker aldag nie, weet as ek die felheid van die aanval op joernaliste nog steeds gadeslaan wat nou nog plaasvind, lyk dit of dit nog ewe sterk is. Jy weet, ek dink daai tradisie word ongelukkig voortgesit in Suid-Afrika. En ek wil net op jou eerste punt, ek wil hê ons moet as 'n samelewing, daar's hierdie mantra wat amper elke jaar uitkom gedurende Persvryheidsdag en rondom daai tyd, is journalism is not a crime. Journalistiek is nie 'n misdaad nie. Ons moet dit begin normaliseer vir 'n probing, kritiese media om moeilike vrae te vra aan mense in magsposisies en om indringende, in diepte ondersoekende journalistiek te pleeg waar daar belastingbetalers geld betrokke is ensovoorts. En waar daar vrae is oor die werkinge van die onderwêreld en hoe dit verband hou met die polisie sektor en die criminal justice system, etc. En al die goed waaraan almal werk. Ons moet begin, dit is amper asof, jy weet, Suid-Afrika het daar's 'n bietjie van 'n teenstrydigheid in ons sosiale dinamiek, in die sin van, ons het hierdie baie sterk op papier, jy weet, constitution, etc., wat 'n vryheid van spraak en vryheid van die pers ondersteun en rugsteun, en ek dink altyd terug aan die wonderlike aanhaling van Nelson Mandela, en ek parafraseer nou maar net, maar hy het basies gesê dat 'n probing, ondersoekende, kritiese pres, media it's the lifeblood of a well-functioning democracy. Weet, so ons het dit aan die een kant, maar dan aan die ander kant in praktyk, wanneer ons dit begin toepas, dan reageer mense in magsposisies op 'n radikaal ander manier. En selfs die regerende party, wat hom so hoog prys op sy sogenaamde respek vir 'n vrye media en die pers wat sy werk moet doen, etc. So ek dink ons het nog 'n lang pad om te gaan om daai kultuur van 'n vrye pers en 'n vrye media regtig te laat posvat in Suid-Afrika, sodat almal, selfs in magsposisies, verstaan hoe daai dinamiek moet werk. En ek ervaar dit in my normale dag werk as 'n joernalis. En ek dink julle almal sal kan saamstem, die absolute disdain, wat is die mooie Afrikaanse woord daarvan, die argwaan, wat mense in die regering sweer vir joernaliste het. Ons vra word dikwels nie eens meer, never mind 'n leuen of onwaarhede wat terugkom, ons vra wat ons rig aan woordvoerders en staatsdepartemente word nou dikwels bloot geïgnoreer. Dat 'n kultuur posgevat van mense in posisies wat moet antwoord gee op die besluite van regeringsdepartemente, etc., wat nie eens meer daai vrae beantwoord nie, ensovoort. So, ek dink daar is 'n bietjie van 'n gevaarlike kultuur wat ons nog nie in Suid-Afrika regtig gerectify het, en ek hoop mense kan aanhou om daai motto te dreun sing, journalism is not a crime. Net as jy agter Jacob Zuma aangaan, of Louis Liebenberg, of die onderwêreld, dit is wat in 'n gesonde demokrasie moet gebeur. Dan moet 'n vrye pers wees, 'n sterk een, 'n onafhanklike een, en ons kan nie hierdie situasie laat posvat waar daar die konstante verdagmakery is oor joernaliste en mediahuise wanneer hulle hierdie belangrike werk doen nie. En ek dink elke jaar hierdie tyd dan kom daai lysie uit waar Suid-Afrika op die lysie lê van lande wat persvryheid betref. Ek wonder altyd hoe werk hulle dit uit, maar as daar nou goeie mense is om te vra, as dit die mense wat werklik in die media werk. Ja, nou ek gaan sommer vir jou vra. Kan jy berig oor wat jy wil berig? Voel jy dat jy totaal en alle vryheid het in Suid-Afrika, in die media waar jy is op die oomblik om dit te kan doen? En dink jy persvryheid is op 'n goeie plek in Suid-Afrika?
Wel, ek kan sê van my kant af, ek is nou 18 jaar by Media 24 en ek het nog nooit 'n situasie gehad wat ek oor iets wil berig het en iemand my voorgesê het dat ek nie daar kan berig nie. Ek bedoel, ons het nou onlangs, ek bedoel net toe ek gedink het, ek is nou, Louis is nou agter tralies, daar's hy nou, great enters, meneer Antoni Bogus, kleutersone. En Moneyweb Ons besig hou hier. en hy het vir ons, hy het vir my baie besig gehou, vir ons almal. En so, jy weet, hier sit, jy weet, daar was geen, as jy gekyk het na Liebenberg se skema voor 2022, daar was amper geen negatiewe berigte oor hom nie. En Bogus het dieselfde gedoen, ek bedoel, is daar negatiewe kommentaar op sosiale media, hy het dit natuurlik ontken aan my, maar hy het dit verwyder. Jy weet, en toe kleutersone op ons tafel beland, Moneyweb het die storie gebreek, maar intussen het iemand ook vir ons 'n e-pos gestuur en gevra, is hierdie dalk ook 'n moontlike Ponzi skema? Jy weet, en jy weet, ons het net vrye teels gehad om daarmee te gaan, en ek binne enkele weke, die feit dat ons so wyd daar berig het, toe sy broer, John Bogus, toe nou die Audi e-tron wil gaan verkoop het, daarso by 'n motorhandelaar hier in die Kaap, toe sê hulle maar, jy's John Bogus. Antoni Bogus, kleutersone. Die kar was op so die impak wat ons gehad het om daai bates te beskerm. So ja, en ek bedoel, ons het nog geen idee gehad, het hy 'n Ponzi skema aan die gang nie. Daar was net baie sterk indikasies daarvan en niemand het in ons pad gestaan of in my pad gestaan om daar te berig nie. Karen, sou jy sê dat Suid-Afrika is op 'n goeie plek wat persvryheid betref hier waar ons in 2025 is? En veral ook, ek bedoel, dis nou al langer as 20 jaar wat jy byvoorbeeld net oor Zuma verslag doen. Dink jy van destyds 20 jaar terug is ons nou op 'n beter of 'n slegter plek? Look, we don't experience anything like we experienced during apartheid, where journalists were getting jailed. Jacob Zuma did make an attempt to jail me, but he failed because we have a strong constitutional democracy and we have rule of law. But that means we have to fight to preserve those things. And as our colleague Ferial Haffajee likes to say, democracy is never something you stop fighting for. That's why we need a vigilant as civil society and we need vigilant media. But I think the biggest threat to journalism is actually social media. And it's this kind of misinformation cult, which oftentimes is built upon the premise that you can't trust journalists. How many times I've heard this, like, oh no, but of course you'd say that, you're mainstream media. Because people have bought into particular facts, which actually don't turn out to be facts, that support a particular prevalent political ideology that they have. And sometimes I wonder, I'm like, do they, is my failure to disrupt this because they are so invested in this particular set of facts? Or is it just that they maybe know that it's not false, but it allows them to believe a certain way or a certain thing, and they they're so wedded to that they're not going to have their factual matrix disrupted even if it's wrong? And I mean, the stats are staggering. I mean, a lot of, young people, prevalent sources of news are social media. I mean, I recently reported on this case of a young child who, was reportedly or allegedly raped in the Eastern Cape. A school principal was falsely accused of raping her on social media. His wife's business nearly collapsed. He got death threats. He had to turn to AfriForum to try and engage with the police to help him. And recently, the police have now said, no, after he was falsely identified as a suspect by the police minister, that he wasn't actually a suspect. And all kinds of things that were put out on social media about him, like misrepresentations of his, disquiet over the mother of the child asking for his DNA, were made out that he was somehow guilty of this child's rape, which is, still a matter of intense, like questioning. And I mean, that's a concrete illustration of why you cannot rely on social media for that kind of news. The janitor in that school is in hiding because of that social media thing. And it influenced politicians to take actions against people who were in a completely unmerited way. So that's why I say to people, please, you have every right to question the media. You have every right to say, I'm not sure I agree with this. We need a robust engagement. But to simply disregard it and get your news substantively from social media
is going to potentially lead to a situation where you have a distorted perspective on reality that isn't factually sustained. And that means you making your decisions about your country, your democracy, your ideology, your life based on false information, and that is not helpful to anyone. Karen, hoe sou jy sê het sosiale media al jou werk bemoeilik in die tipe ondersoeke wat jy doen? So, yeah, so straight off, what really irks me at the moment, and this may be an ego-related thing on my part for which I need to work on, but it really gets me when people just lift something I've written, like they'll take like 1,500 words, converted into some video thing on YouTube, and they literally just steal your work, and you've put so much emotion and energy into it, and what that does is it takes away the nuance that you've carefully written in, etc. So that gets me. And then what makes me cautious at the moment, here's a nice example, not a nice example, sorry, it's a horrible crime. So there was a shooting inside the Wynberg Magistrates Court. Yes. There was video and photographs, etc., that got onto social media extremely quickly. And the post, and no one was like thinking. It says there, shooting outside Wynberg Magistrates Court, be cautious of the area, something like that. Hello people, look, it's inside the court. And that to me, it's like things get warped so quickly. It spreads like wildfire. It's infuriating. And yeah, like one thing I'm also very worried about in a sense is that social media can further legitimize, in a sense, criminals. And I've written about this for Daily Maverick. You can see people who are suspected or accused of something getting a good following on TikTok or something. They've got clout, you can see gang signs, gang flags, etc. Yeah, so crime seeped into everything. Ja, nee, ek wil net vinnig aansluit by dit ook. Ek dink ons moet uitlig hoe moeilik dit geraak het, nie net in Suid-Afrika maar wêreldwyd vir mediahuise om baie belangrike public accountability tipe ondersoekende journalistiek te pleeg. Ja. En dit sluit aan by hierdie hele dinamika rondom sosiale media. Kyk, die sosiale media, soos ons almal weet, het tot 'n mate toe die tradisionele mediahuise se lunch money kom steel, né? Ons weet nou daai hele gesprek is aan die gang. Daar's op die oomblik die mededingingskommissie het nou daai prosesse aan die gang gesit om ook in ooreenstemming met wat elders in die wêreld gebeur het, Australië, etc., ook te begin kyk na 'n scenario waar die Googles, die Facebooks, die Twitters, etc., begin bydra in 'n fonds waar hulle demonstrably finansiëel gewin getrek het uit mediahuise se werk. En ons weet dit gebeur binne in Facebook. Hulle maak geld uit daai posts wat rondgestuur word en advertensies en so aan. So ek is baie bly ten minste daar is nou uiteindelik werk gemaak van die enorme defisit in inkomste wat die groot sosiale media reuse kry uit journalistiek uit en die krieseltjies inkomste wat deesdae na die meer tradisionele media platforms toe gaan as gevolg van die hele sosiale media dinamika. So as ek daarom daai gesprek aan die gang, waar ek ook bekommerd is die koste van ondersoekende journalistiek. So in Suid-Afrika het ondersoekende journalistiek is besig om te taan. Dit is vir my 'n krisis. 'n paar jaar gelede het jy sterk ondersoekende eenhede gehad by Mail and Guardian, City Press, Rapport, Beeld. Dis nou nie die gedrukte media. Dan was daar ook die online publikasies wat nou toenemend op die voorgrond getree het, die Viewfinders, Daily Maverick, Amabogani, etc. Ons het 'n baie gesonder ondersoekende journalistieke domein gehad 'n paar jaar gelede. En ek het nou die dag op my hand begin tel hoeveel volwaardig toegewyde voltydse ondersoekende joernaliste is daar in Suid-Afrika oor wat nog public sector korrupsie ondersoek, etc. En ek dink nie dit is meer, ek kan er meer op een hand, ek dink is waarskynlik 10 of so. Ja. En 'n paar jaar gelede was daar miskien 3 keer daai getal gewees. En dit kos geld, jy weet so, daar's 'n finansiële aspek daarvan en die publiek gaan in 'n stadium ook moet verantwoordelikheid neem vir die feit dat ondersoekende journalistiek wat hulle so gereeld prys en dankbaar voor is, kos ook geld. En ek het 'n bietjie van 'n kleintjie dood, is die uitdrukking, ek het 'n kleintjie dood aan mense wat kan bekostig om journalistiek te ondersteun, maar dit nie doen nie. So ek wil nie, ek het baie simpatiek met mense wat sukkel maandeliks en jy weet nie 'n paar rand kan
spandeer aan ondersoekende journalistiek of journalistiek in die algemeen nie, om 'n subscriber van 'n platform te wees of 'n bydrae te maak in 'n Daily Maverick, maar ek bedoel ons almal ken mense rondom ons wat baie mooi karre ry en lekker vakansiehuise het en nog steeds nie journalistiek ondersteun nie. Maar dieselfde mense sal om die braaivleisvloer praat oor genade. Dankie tog die journaliste het 'n kanla oopgevlek. Of hulle het Ismagashule se asbestskandaal oopgevlek, etc. Maar wanneer dit kom by daai kredietkaart uithaal en net 'n skamele bydrae maak tot journalistiek, is hulle nie bereid om dit te doen nie. So daar's 'n kultuurgesprek wat ons moet hê oor om net mense te laat besef dat hierdie werk kos geld. Dit kom net val nie uit die lug uit nie. Dis nie manne wat Rian uit die lug uit en môre is daar 'n kanla expose nie. Daar gaan ure en maande soms se werk in hierdie ondersoeke in en iemand moet my salaris betaal, iemand moet ons foonrekeninge betaal, etc. Daar is verseker 'n baie groot gesprek en dan net vinnig laastens net in terme van persvryheid en waar ons staan vandag. Ek dink nie ons is in 'n situasie gelukkig waar ons gemailband word nie, maar op 'n praktiese vlak benewens na al daai koste oorwegings etc. het dit baie moeilik geword as gevolg van die manier hoe inligting en die verkryging van inligting gestruktureer is in Suid-Afrika. So net 'n klein voorbeeld, ek moet dikwels baie belangrike bestedingsinligting uit die regering uittrek deur meganismes soos die PAIA-wetgewing, is die Promotion of Access to Information Act, wat 'n joernalis toelaat om 'n aansoek te doen en dan kan ek nou inligting trek oor daai asbessaak of daai behuisingsskema in Gauteng, etc. En daai meganisme is absoluut ondoeltreffend op die oomblik. As gevolg van die tyd wat dit neem en die kostes daaraan gebonde, want die regeringsdepartemente smeer hulle dikwels daaraan af. Hulle wil nie op die wettige wyse daaraan gehoor gee nie en dan moet ons op eie onkoste deur prokureurs ensovoorts daai regeringsdepartemente dwing om die relevante wetgewing te gehoorsaam. En dit kos nog geld bo-op die vorige kostes wat ek genoem het en jy weet niemand staan pa vir daai kostes nie, ongelukkig. Now, I just wanted to say that, one of the most important things I'm grateful for our democracy, but it's a very broken one. And oftentimes we are the last line of defense for ordinary people, particularly poor people, the people affected by the asbestos scam, the Estina farmers, people who have no voice in the society where we are fundamentally the most unequal country in the world and the majority of us live in poverty. We are that last line of defense that people will resort to. And if we aren't there, if we are just there to be note takers for Julius Malema's latest rant against whoever, or Jacob Zuma's, whatever it is, or just to be like little mouthpieces for the, GNU or whatever. And we don't have people like Peter Louis Myburgh and Karen and Jana to go out there and to ask the tough questions and to say, but no, you're talking, I want to say bullshit, but I don't think I can. I did. Then, we are letting down the people of this country. But the people who have resources also need to support us, whether that means subscription, supporting Daily Maverick, supporting News 24, supporting Media 24, supporting those outlets that produce ethical, well-researched journalists, or just sticking up for us when some psychopath is saying, we must get murdered because we disconcerted a politician. If you guys support us, we can keep going and we can keep doing our best for the democracy that we fought so hard for. Daai inskrywingsfooi is dikwels soveel soos 'n koffie elke maand, so ek sal julle regtig aanmoedig om dit te doen en ons hou ook so die kommentare dop, so as julle sien 'n joernalis word aangeval, gaan sprinkel maar daar tussen ook 'n kommentaar as julle voel hulle doen goeie werk. Ek wil baie graag ook nou vra die vloer oopmaak vir vrae van die gehoor af. Steek sommer jou hand op, sê net naam van waar jy kom. Ons weet almal van waar daai vraag kom. En dan wie moet ook die vraag vir jou antwoord. Dankie Mariaan. Is daar 'n mikrofoon vir Mariaan? Mariaan, jy gaan net vorentoe kom hierso.
Marianne, hoekom is jy nie voor saam met ons? Nee, want ek tree later op. Ek praat te veel. Almal ken my. Nee, I'm very very proud to work with all these young people en hulle ek weet wat hulle deurgaan. Ek weet hoe mal dit is en partykeer hoe jy net wil wegkruip en slaap en niks anders doen nie. Maar ek het eintlik 'n vraag vir Karen wat vir my interessant is in jou boek. Ek dink jy het geskryf oor jou jy verstaan mos Afrikaans obviously. I can do it in English as well. You write interestingly about your relationship with Dali Mpofu, which I thought was an interesting strand in your book, and I'd like to just bring that up because in the world we work in, we encounter a lot of very dynamic, interesting, and quite forceful personalities who are leaders, many of them narcissists and sociopaths. Yeah. And in fact, most of them. Yes. But I wanted to say earlier on, in the old days in apartheid, when they stopped answering our questions, we just wrote. Yeah. And that would bring them out. So we would write and say, this is what happened. And then they would be forced to respond. So you don't take a tissue into a gunfight. But explain to us what happened, because in a sense, a friendship developed with Mpofu. And I've brought this up specifically because I think for young journalists, it's a very important lesson in that they are never your friends. Yeah. None of them ever are your friends. You can respect them. You can see with those who are ethical and you can hold on to them, but they're not your friends. So tell us a little bit about that, because I think it's an important part of the emotional part of what it is we do. And just to all of you, thank you. I know what you go through. Louis Liebenberg, Neil Diamond is chasing me this morning. Nie die sanger nie, net op clarification. Ek is so, as ek saam met hierdie mense werk, hulle maak ons almal beter. Jy ook, Mia, en almal wat ons lees, baie dankie. So just answer, if you can answer that, Karen. Yeah, I think that's an incredibly important question. I mean, I'd gone to his mother's funeral in the Eastern Cape. I'd flown to the Eastern Cape and gone to his mom's funeral. I did regard him as a friend. I'd interviewed him for apartheid era, podcasts that we were doing about unresolved apartheid era crimes. But, and in the beginning, I think in like 2018, 2017, he was sort of fighting for Madonsela, the release of the state capture report. He was this vocal critic of Jacob Zuma. And we have seen in our political landscape, both locally and globally, that people who are often very big critics of people switch the corner and then suddenly become their biggest praise singers. And that was the case with him. And the wheels came off when he, I think, I became a lot more critical of his conduct in the Judicial Service Commission, his targeting of Dunstan Mlambo and falsely accusing him of sexual harassment in that Chief Justice interview, his comments to Mandisa Maya, his conduct, and Marion, you will know that in the Mkhwebane inquiry, where he really behaved in a completely unhinged and inappropriate and actually deceptive and dishonest manner. And that's when the switch happened. And I still have a very big question about how much Jacob Zuma wanted to prosecute me, because he also named Sam Soul in that long charge sheet against Billy Downer, and how much of it was Dali Mpofu's personal vendetta. And I strongly suspect that it was the latter. And I think the thing is that, yes, you can have relationships with people, but they always have to answer your questions. And when they don't, and they get upset because you're pointing out where their conduct is problematic, then you have to write that relationship off, which I have. To the point where, even yesterday, Dali Mpofu will not look me in the eye because he knows that when that whole thing about the so-called medical records happened, he told me repeatedly, I know you've done nothing wrong. And he flipped from that to you were just doing your job, to saying you should go to jail for 15 years and you are comparable to a murderer and a child rapist. So that was how profound the flip was, and I think it speaks a lot to how profoundly I threatened his sense of himself and his ego. Ja, nee, ek wil net gou vinnig hierdie punt benadruk. Ek dink miskien het Marianne heeltemal reg verstaan nie. Wat ek bedoel is, ons hou nie op skryf wanneer die regering nie terugvoer gee nie, maar die baie belangrike punt wat ek wil maak is, hulle sit met kerninligting wat ons reg het om te disseminate as 'n samelewing. As daar 800 miljoen rand spandeer word op oxygen plants, ons het 'n fundamentele reg om te weet wie die kontrakteure is. Ja. En daai inligting partykeer kry ons nie uit hierdie gebalde feisies van die regering uitgetrek nie. En dit is eenvoudige public sector accountability inligting daai, wat ons sonder 'n legal fight mag kry. En ongelukkig in hierdie stadium is dit dikwels nie die geval nie. Dit vat baie tyd en legal expertise om daai basiese inligting uit hulle uit te kry. So ja.
Is dit tyd vir nog 'n vraag hierso? Ja, Francis Petersen, Universiteit van Pretoria. Net miskien twee vrae en een is vir Pieter. Die eerste plek wil ek baie dankie sê vir die gesprek. Ek dink dit was baie goed gedoen en ek dink daar is baie groot ondersteuning vir julle. In vryheid van spraak is daar altyd die vraag oor absolutiteit. Daar's balans. Ek wil miskien by Pieter by jou hoor, wat is jou noodster namens die joernaliste wat jy gebruik om daai balans te handhaaf? Want dit word altyd gevra ook vir joernaliste. En dan wil ek maybe for Karen, I think there's two Karens, but maybe maybe you Karen, write it. Karen with a K. Karen with a K. We know that the challenge of the truth will be increasing as technology increases, as you get powerful leaders around the world. They even question science. Science is being conducted at universities, the quality and the truth of that. So that's going to increase. I want to know from a journalist perspective, is there a framework where the journalists proactively engage with that challenge? Because that's coming and it will be storming as we go into the future. We can talk about these are the particular issues, but what are the journalists doing proactively to be able to deal with that in a different way? I can tell you what the academic framework does, the universities and science councils and research organizations across the world to challenge the non-truth and the big leaders. You can't just not do anything. And I just want to know what you collectively, as the journalist, has in terms of a framework. Thank you. Ja, ek sê net so vinnig as daai noordster vir my, die riglyn wat my wat my lei in my werk is redelik eenvoudig. Die inligting wat ek weergee in my beriggewing moet akkuraat en juist wees. Dit moet feitelik korrek wees. So wanneer ek berig dat daar 250 miljoen rand verdwyn het uit die Vrystaatse koffers en na kontrakteure toe gevloei het en dis vir 'n bedenklike kontrak, daar's nie asbesdak huise vervang nie, etc. En toe vloei dit nog terug na die Magashule lot en hulle sake vernoot, etc. toe. Ek wil dit forensies kan bewys voordat ek dit skryf. Daar's nie 'n geduimsuigery nie, daar's nie bespiegelinge nie. Wanneer ons daai goed oor daai tipe dinge berig, die Gupta leaks byvoorbeeld, dit is forensically sound. Dit kan staan in 'n hof en 'n nasionale vervolgingsgesag sal tot dieselfde gevolgtrekkings kom en dan hopelik ook 'n regter uiteindelik. So daar's geen bespiegeling nie, daar's geen ruimte vir bespiegeling of jy weet feitelikhede wat in die lig is of in doubt is nie. So ons met die Digital Vibes sake byvoorbeeld, die beriggewing is gegrond op my forensiese kundigheid wat ek nou opgebou het na gelang van my kontak met regte professionele forensiese ondersoekers deur die jare. Ek kon daai geldspoor volg uit die Nasionale Departement van Gesondheid se bankrekeninge deur Digital Vibes en toe allerlei ander frontmaatskappye na die Magashules, na die Mkhize familie toe en hulle plase en eiendomme etc. wat aangekoop is uit daai kontrak uit. So in kort die North Star gaan altyd die feitelike korrektheid wees. En ek het voordat ek afteken op 'n berig en hy in die eter ingestuur word, moet dit feitelik korrek wees. Elke puntjie word nagegaan, elke geldvloei en dit is alles gerugsteun deur dokumentasie, geldvloeie, bankstate, etc. wat natuurlik ook nie maklik is om te bekom nie, maar dit is eintlik maar 'n tipe van 'n forensiese ondersoek wat dan dikwels weerspieël word in die SIU en die Valke en private forensiese ondersoekers se eie werk ook. I love your question. There was a very interesting interview that was done with a KGB defector in 1964. We spoke about one of the Kremlin's key strategies being what he called demoralization. And he said that would take them about 20 years, but what they had sought to do was make people unsure of what the truth was. The Nazis did a very similar thing. So you basically make it so that, you know, and the attack on the media has been very, very, very successful. I mean, the media went from being too liberal to just being liars. That's the rhetoric that's used against us all the time. So we were kind of the mechanism by which people would test whether something was true or not. People are no longer, well, certain sectors of the population are no longer prepared to do that.
But ultimately what it has to be is that what do we know from history? What can we prove? I use court documents all the time. And when people make claims, I then go back. And exactly what Peter Louis was talking about is going back, checking, is this true? Is this correct? You know, and making it so that every little, you know, thing that you etch into the wall can be backed up with something. And that is absolutely pivotal. People might not believe you, but it's really about whether can you defend this with a factual, a court affidavit, a statement, etc., etc. We live in an age now where, and this is fundamentally quite damaging to us globally, and I think that, you know, I really fear that if we have another disaster like a global pandemic or a world war, I'm not sure how us civilizationally will be able to cope with that. Because we now exist in a space where you can have a weather disaster in America and you will literally have people putting on social media, again, a huge mechanism for disinformation and untruth, that this has somehow been orchestrated by Democrats seeding the clouds against Republican states. And people will believe that. We live in an age where we are so conspiratorially minded that we don't accept that simply sometimes terrible things just happen. Chaos just happens. There always has to be a conspiracy behind it. There always has to be evil, malevolent forces behind it. And those evil, malevolent forces are often people who are politically opposed to you. And that's societally dangerous because it means that if we face as a world something that is globally destructive to all of us, the chances are that we're going to spend more time like fighting with each other about who is responsible instead of fighting the thing itself. And that's the thing that I fear the most. And that's why good journalism and a constant focus on what is that truth, what is that North Star, is so pivotally important. I'll be brief, but one thing about what I do, whenever anyone comes to me with information, I question why they are giving the information. Forget about the actual information. First interrogate why, because that's a key. And in Man Alone, that was a big question that you had to ask. Why would they want that? They didn't want that story out there in the first place. Exactly. And then the other thing, and I think we must also be introspective of the state of media, etc., is the way we frame things. And I'm going to just use very small examples. I'm sorry about that. I can't think broader on the spot. But, you know, when I write about the underworld or organized crime suspect, so-and-so, without meaning to imply anyone is a criminal, sometimes I feel we should actually just go flat out and say, suspected gang boss, okay? Because that's genuinely what we're talking about. And I think as journalists, we have to kind of blur those edges that have been created for whatever awful reason. Gangsterism isn't a 26s or 28s. True gangsterism are the people that we all, I mean, like I want to be like, they're writing about them. But you know what I mean? We need to actually educate beyond these very frail parameters that have been created over decades by journalists or by editors for various, I'm going to say, nefarious reasons. Thanks, Karen. Net om af te sluit, Jana, jy gaan ietsie daar bylas en dan wil ek ook vir elkeen van julle net in kort vra. Ek weet joernaliste is baie bang dat hulle geskoop word. Jy hoef nie te sê aan wie spesifiek jy werk nie, maar dalk die breër konteks, wat is die volgende kwessie waarop jy jou soeklig gaan sit of wat jy op die oomblik besig is om te grawe? Ek weet daar's 'n klomp boeke en almal van julle wat nog broei. So gee 'n bietjie vir ons 'n glimps daarin. Ja, van my kant af wat ek net genoem het oor weet die wat is jou North Star, wat is jou, die perskode is iets, is waarin ek altyd teruggaan, is dit wat ek sê waar, is dit regverdig, is dit in die openbare belang, as jy gesê reg, is dit feitelik, en dit is so dat baie, ek bedoel, ons praat nou nie, ons sal nou nie name noem nie, mense wat jou stukke oor jou geskryf het, wat nie meer aan die perskode behoort nie, voel nie, en dit is die groot ding, as ons skryf, ons moet altyd die perskode navolg en dit is die ou op TikTok, hy nie. So, ja, dit is vir my belangrik. Moet ek sommer nou antwoord oor waar ek werk? Ons het dit gisterand gesien aan wie jy nou werk op TV en nou kom nou nog 'n lekker 'n podcast uit daaroor, maar ja, net in kort wat jou fokus nou. Ek en Karen gaan nou notas neem, want dit is by Daily Maverick. Julle speel nou nie mekaar stories hier op die verhoor. I'm not telling you, Leah, please. Ja, ek wil julle moet ook aan dit werk, want
Ja, ek dink vir my, ek is nou nie, jy weet altyd net die politici, maar jy weet dis die ouens wat deur die krake val. Groot wat deur die krake val is kubermisdaad in ons land. Jy weet die feit dat mense, veral mense bo ek wil sê 'n bietjie ouer mense met AI en deepfakes wat dink hulle weet wat dit is, maar hulle kyk daai Elon Musk video en hulle kan nie verstaan hoekom praat hy met jou in 'n Nederlandse. Ek het vir niemand vir geld gevra nie, ek beloof dit was 'n deepfake. Ja, so ek dink dit is vir my baie belangrik. Ek wil baie meer toespits op kubermisdaad. Jy weet dit is so die staatsgeld dit is hoe die staatsgeld verlore gaan, maar ons ouer mense veral se in 5 minute, ek praat van in enkele sekondes, minute, met die druk van 'n knoppie as hulle sagte ware op hulle rekenaar aflaai, word alles waarvoor hulle gewerk het hulle lewe lank gesteel. So dit is 'n groot fokus vir my op die pad vorentoe. Karen? I was going to say I'm going to do an expose on birds. That's right. Karen nou haar kaarte naby aan haar bors, dit beteken daar kom 'n groot storie binnekort. Pieter Louw. Ja, dis ek het in Oktober verlede jaar het ons nou hierdie suurstofaanlegte ontbloot wat die Departement van Gesondheid saam met die IDT uitgerol het in Suid-Afrika, en dit was ook 'n hele klaarblyklike korrupte affære, en gelukkig daai 800 miljoen rand kontrak is toe hulle het nou daai kontrak of die Departement van Gesondheid het die kop uitgetrek. Hulle is nie meer daarbey betrokke nie, maar dit het nou die soeklig laat val op die IDT. Die IDT is een van die organisasies wat deur die jare nie soveel aandag gekry het nie, maar eintlik spandeer hulle miljarde rande namens verskeie staatsdepartemente. So ek's nou redelik ingegrawe in die IDT, en hulle CEO Tebogo Malaka. Ons het onlangs 'n stuk gepubliseer oor 22 miljoen rand se bates wat sy in 'n baie kort tydperk in 2023 bekom het, en vra hang oor hoe sy dit gedoen het, en daai ondersoek duur voort. Ek het ook my oë so 'n bietjie op Itala Bank in KZN, wat ook lyk of daar moontlik 'n WBS geertjie daan kan hang in terme van die lenings wat hulle toegeken het oor die jare, en hulle is ook besig om finansiëel in duie te stort. En dan net in 'n meer private kapasiteit, ek is skaaf ook nou al die laaste 2-3 jaar aan 'n spy novel, en dit is vir my 'n baie lekker manier om so 'n bietjie uit die nie fiksie te tree en 'n bietjie op my fiksie toe te spits, en hopelik sal dit in 'n stadium gestalte vind in 'n publiseerbare roman wat ek hopelik een of ander tyd gaan uitgee. Bro, ons is nou hier by ATKV Boekoase, so dis seker 'n gepaste ding om te noem. Dat daar is 'n spy novel wat groei oor die laaste paar jare wat ek skryf wanneer ek 'n tydjie kan afknip van die ander werk. En dit is vir my eintlik nogals ironies genoeg lekker ontspannend om oor hierdie onderduimse spioenwêreld te skryf deur 'n fiksiebril en nie noodwendig as 'n joernalis nie. Dis 'n paar uitgewers hier nie gehoor wat nou hulle oortjies spits. Hulle gaan na die tyd seker met jou kan praat. Just net om af te sluit, Karen, waarop dink jy dis belangrik wat jy nou op fokus? Shoo. So I basically, you know what, I don't ever focus on one thing. I'm constantly focusing on several things, but I am looking into something that is, this is a riddle. Please keep your eyes on Daily Maverick in the next week or so. It's something small that is potentially big. I will hold you to this. Someone please email me if you figure it out. And then just, yeah, some stuff I've been thinking about is in the fiction realm, because we always, who is we? I don't know. But because I'm always writing about these sort of hardcore crimes, and the blame is always shifted to this invisible puppet master. I was thinking of a fictional account of, based on reality kinda, not that I'll get sued, but a fictional account of what's been potting and who the real puppet masters are, and then non-fiction, I was thinking of like an expose, what truly happens in the newsroom. But like it's not as horrible as it sounds. I mean, I did see my colleague's knee pop out of its socket while she sat next to me in the Cape Times once. God. Like really random things happened to get the news to you. So I was thinking of that. Am I worthy of that? No, surprisingly not. I was like, so yeah. Dit gaan woes in die nuuskantoor baie dankie julle vir dat julle kom saamgesels het. Julle kan natuurlik hulle boeke ook kry langsaan by die Boekoase. Ek het al die boeke weer gelees, soos Gangster State, Republic of Gupta, Man Alone, absoluut fantasties, and I Will Not Be Silenced. Dis 'n boek wat elke liewe Suid-Afrikaner moet lees. Gaan kry dit hier langsaan. Jana, ons wag vir jou boek ook. Daar seker 'n paar boeke wat ook in jou broei. Dankie dat julle kom saamgesels het en vir die ongelooflike belangrike werk wat julle doen, en dankie vir julle wat kom luister het.
Dankie meneer. Gaan net vir julle notas ook vir julle beplanning môre 2 uur se gesprek van Mandela en Smits. Hy gaan nie meer plaasvind nie. So môre middag 2 uur gaan daai gesprek nie meer plaasvind nie. Maar ons is weer môre oggend 9:30 terug met nog 'n gesprek hier. So ons sien julle hierso. Baie dankie. Yes, it's not going anywhere.